Tuo wang ma iluongo ni trachoma oyang ni keto thoth jodak lokore muofu e sama piny Kenya neno ni pok ogoyo okang' mar tieko tuono e pacho kae. Kaunti za Baringo, Narok, West Pokot, Turkana kod Kajiado oyang ni ji 53,000 oselokore muofni nyaka sani kaluwore kod tuono. Kaunti ma Baringo kotudre kod riwruok mar Fredlos ochako chenro mar tieko tuono e gweng' ma Tiati mantiere gi kwan mamalo mag joma nigi tuono ka gichiwo yath ne jotuo e udi. Moko kuom gik manyayo tuono oting'o ler mar alwora, dhugruok ji e ot achiel kata koso ler mar alwora, dhugruok ji e ot achiel, pi molil e kind mamoko. Sababu utakuta hawa mama kwa tuseme miti hapo kwake wanamwambia mtoto mdogo aanze kutotoa, sijui wanasema wanaamini kwamba kuna kitu wanataka itolewe kwa macho yao. Kwa hivyo wengi wao wako huko nje, ni percentage kubwa like 50 something, ni nusu ya wenye wana. Utakuta wenye wana ni kama wako huko ndani sasa kama watu wenye wako center. Lakini wenye wako nje wengi wao wako ni kama wako na trachoma. The actual recommended prevalence should be below 5%, so that is what we are aiming at. In terms of the blinding stage, where I talked about the 7,346 people, we supported with surgeries. So as per now, we have less than 200 people who have, it's called TT, that is trachoma trichiasis, that is the blinding stage. And we've now gotten into the transition phase whereby we want the county to take up the service provision. So these people will be managed through the routine. Ile tunasukuma sana ya kuzuia ugonjwa ni utumizi wa dawa ya antibiotic. Hii MDA imetuleta hapa Tiati kwa hizi siku 7. Sasa wale tayari washapitisha kiwango, tunawaangalia na maneno ya surgery. CHVs najua wanakuwa key hapo. Alafu pia kuna hii maneno ya facial cleanliness and environmental improvement. Kwa mwangaji wangu na nyisika tudrikod